Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer le déjeuner ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. أزول فلاون مرحبا يسون الله شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديدا أكني دنيغ أنا عدد نخدم الفاضور سلام غد لا فيديو أرون داعجفن قيمو ثيذي. Là je vais nettoyer mes sardines. داك كني دنيغ أسير داغ السردين أثيد فيدير أسير داغ مليح. Je nettoie tout avec la javel. أقصر ذا كلش سلو جافيل كان تزرم السردين يتجد الريحة ينس دقا تخمر شتطحا السردين دقا كان توالي مسكسا يغسلني داخل. Voilà, là je vais nettoyer mes sardines. J'enlève les arêtes. دقا نعدي غادي نخدم لا صوص شتطحانين السردين. Là on va passer, on va préparer une sauce. Là j'ai mis un peu d'huile dans une casserole. Je rajoute l'ail. Vous mettez beaucoup d'ail. دقا خدمة شطح الزيت داخل الكاسرون ترني غاش تيشرت حيول مثاس كان تزرام سردين يحمل تيشرت. Voilà, pour moi, j'ai pris 600 grammes de sardines. Je les ai coupées en deux. Je vais faire la moitié en sauce et les autres, je vais les passer à la friture. Voilà. Voilà pour 2 personnes, à 3 personnes. دقا كني دنير كيني بوغ de 600 grammes de sardines, juste pour 2-3 personnes. نفصتي تخدمها هكا شتطحن نفصتي تقلوغ يزيت. Voilà, je laisse l'ail à feu moyen quelques minutes et là je rajoute les tomates. Voilà, moi j'ai râpé 2 tomates. دقيقة مثقلة متشطح تيشرت نكون تحكم مثاس الغاز ولا شاد شير مثقلة شطوح انو مثاس سنة طوماطيشين نار 3 اتصرابي مث طوماطيش نكون تسترنو متر داخل اسجم دي غادي يقلو شطوح. Voilà, quelques minutes après, je rajoute le cumin. Comme vous savez, شتطحة l'aime bien le cumin, pardon. دقا استرنو مث شطوح الكمون تزرم مث شتطحة تحمل الكمون mais pas beaucoup hein. Voilà, je mets un peu dans la sauce et un peu dans les sardines, dans le saladier, comme vous voyez. Là, je vais faire 2 recettes. Je rajoute un peu de poivre noir. دقا شطوحي فلفلة بركان فلفلة زكوار paprika. Voilà, juste une cuillère à café. Je rajoute de l'autre côté. Voilà, très bien. Je rajoute un peu du thym, pardon. دقا سنشطح زعترة.
toujours à feu moyen. Et je rajoute un peu de sel. Voilà, quelques minutes après, là je rajoute de l'eau chaude, de préférence. Là, مثقلمت كلش استنم 8 حمان. Voilà, pas beaucoup. Je couvre et je le laisse cuire à feu moyen. دقة تجمثت la sauce نكونت تستوي ليس. Voilà, là à peu près 10 minutes. Et là je rajoute les sardines. Voilà, comme vous voyez, je les plonge dans la sauce. داكيني ميث باش يطوح ببرا 10 دقائق لا صوص اللي نكون تستنوم السردين يومين كسيغه سر داخل يا تجمت هذه يبس تاويليس. Là, dans une marmite, je mets à peu près 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et je rajoute l'ail ou une échalote coupée en petits morceaux et je le laisse comme ça à feu moyen. Voilà. لقيت ندني غادي نخدم الرز خدمه 4 غنجاوين الزيت نتزمورث رني غاش شي طوح نفس طفصلت اسي زعما حتى مشتي طوح حتى تجم تقلو مستوي لنكونت. Voilà, غادي يقلو سلاعقل مولا شادي الشيض. Voilà, là on va préparer le riz. Voilà, vous le laissez comme ça quelques minutes. Là, de l'autre côté, je vais faire quelques frites. les frites. Voilà. Là, je prends une mesure du riz basmati. Là, je vais laver. داكيا تفاضي وث الكيلة ناروز بازماتي تسردم مليح. Voilà, il faut bien laver et ensuite je le rajoute dans la petite marmite où il y a les oignons. Voilà, je le laisse quelques minutes. Voilà, à peu près 1 minute à 2 minutes. Voilà, il faut bien mélanger. داكي مي تسردم الرز نكونت مليح اتانو تاع داخل الفصل اللي كنت. فوالا تجمت هكا يقلو ان بيبراي 1 minute à 2 minutes. حكم مثل الغاز. Et là je rajoute 2 mesures d'eau bouillante. داك صرنو سناثن الكيلات بومن يحمان toujours sur le kilani شويه كيلم تاع الرز. Voilà, là je vais rajouter 2 mesures d'eau. Là, je rajoute du sel. Un peu de poivre noir. Je mélange le tout et je le laisse cuire à feu moyen. داكي غتغمم تادي بسلاق لسلام ماذا ينفك نوامانني هادي فاغ ذا كيوان.
Voilà, je couvre et je le laisse. Et là, on va passer à les sardines que j'avais préparées tout à l'heure. On avait mis les épices, l'ail. On va bien mélanger. لقينا عدد نغلا السردين ناد نقلو الزيت كنت ولا مثالي غاشتي الشارت لي زيبيس. ensuite je vais le mettre dans la farine. لقيت ترمث داخل الفارينة. ولا خراكي جاي ساكن بلاستيك وكنودو وثو تسبس مثارك الحالة كنت هكا قاتر ومت داخل كاع لو غاستينا تتقرمت كان داخل الشكارت. Voilà, il faut mélanger. Voilà, c'est plus facile comme ça dans le sac en plastique. إذا كتطفى السردين ينو هذا السقاق ثلاثة نغ 4 كنا كنت يهوى. Quand vous voyez, à chaque fois je prends 3 sardines. Voilà, notre شتيطحة elle est cuite, c'est bon. لكن سوالي مثل شطحانين السردين ذاين ثبوا. إذا كان عادي غادي نقلو سرديناكي. 10 minutes après le riz est cuit. دقيقة 10 دقائق après le الرز يبوا. كان سوالي ذاين ولا شامان داخليس يبوا. إذا كان عادي نقلو سرديننا. On va passer à la friture. هسا قيد الفاطور خفيف كان شيط الفريت شيط السردين شيط الرز. Voilà. Voilà, comme vous voyez, le riz, il ne colle pas. لكن ثوالا متاع الرزاقي يفقدو ينتظر عقنو ينتظر القماش يفقدو يفسارا ينو ذا زيدان. Voilà notre table de déjeuner. هاتان الفاضور نا يوجد. هاتان شتا طحانين السردين. الرز النير. J'ai fait juste une petite salade. Voilà. Un peu de dessert. C'est juste un déjeuner tout simple. شطوح فلفل الطوماطيش. Voilà, c'est tout simple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ماذا عجبوني د لا فيديو يجي ويتسو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني دينير تجاكون ذي لهنا تلويث ار لا فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرث.